thutha wa President Uhuru Kenyatta kunanira njung'wa na MC ya kiama giake na kumathing'iriria manyite mbaru riboti ya BBI, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga arumireire barabara o iyo agitia mucemanio na MC ya kiama giake na kumaurira kiria roiga ati ni mawega ma riboti ino. Sisi hatuzungumzi porojo tu, tunatumia documents na clauses. Mmesikia wanaitisha clauses hapa. Hii ndio mkataba mpya ya the shared vision of a country moving forward. Utongoria wa kiama giki ugite ati riboti ya BBI iraiga murugamiriri wa Odi gatagati-ini ka iruga riake kia county na handu ha gwetagirira gavana mukwetha riboti-ini ya BBI MCA ekuheo mbeca ciake gitumi kia mbere kiria mahandeirwo gia gukanyita riboti ino mbaru. With the World Development Fund unaweza kufanya masuala ya hospitali, unaweza kufanya laboratory, unaweza kufanya dental unit. This World Development Fund is a fairly radical thing for you wabunge wa county. Ona kuri o uguo MCA ya moigite ati matikunyita riboti ino mbaru o uguo. Taru nao akiama kia Jubilee marenda maheo ngombo cia kugura ngari na makoria mutongoria wa kiama kia ODM maranirie na president niguo ngombo ici cihanyukio. Ni ukweli kule Sagana masuala ya car grant yaliwekwa kwa meza, and the president has already issued a directive on the car grant. Sasa tunangojea tu paperwork, tunangojea logistics za COB za SRC, now we are just waiting for the logistics. Na hiyo circular ikuje haraka kwa tena kwa wiki moja wiki mbili, hiyo tutapitisha kabisa. Just ensure that we get the car grant and leave the rest to us. Mimi nataka kuhakikisha nyinyi Uhuru amesema na hatarudi nyuma, na hiyo si hongo. If we can justify giving a car grant to the members of parliament, why not to the members of county assembly? So don't make passing the BBI conditional to the car grant. Car grant is coming. It's a word of honor kutoka kwa mtu mugwana. Iguru ri uguo MCA ya no marenda maheagwo mbeca cio koro-ini na tondu ni mahetwo uigiririki wa kwendia BBI kuri ya Kenya matura-ini, marenda mbeca cia kampeini ya riboti ino cimakinyire. Mwena-ini wake mutongoria wa kiama kia ODM niokirire ari othe mambikite mung'ethaniro wa riboti ino. Defending Katiba against what? We are trying to improve the Katiba. We are not trying to mutilate the Katiba. BBI is aimed at improving the Katiba. What we had, as you know, was a compromise document. Bunge imwe cia county ni cirikitie guthondeka mubango wa kwaririria riboti ya BBI iria ni hamwe na bunge cia Kisumu na Busia. Bunge cia county ciina mĩeri 3 ya kuhitukia kana kuguithia riboti ino, na no nginya ihitukio ni bunge makiria ma 24 niguo itacukithio ikinya riu ringi ria uthondeki wa watho. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.